Nav bahçan riheye gezdi zeramın, nav bahçan riheye gezdi zeramın. İşev civanemeyi çap gezalamın, İşev civanemeyi çap gezalamın. Terine bumç ve kessere çap gezalamın, Terine bumç ve kessere çap gezalamın. Keserame rebere çap delalamın, Keserame rebere çap gezalamın. Ber perde derkeme çam reşamın, Ber perde derkeme çam reşamın. Belki çabuk tekevim çam gezalamın, Belki çabuk tekevim çam gezalamın. Ben aşkı ciddete çam gezalamın, Ben aşkı ciddete gezdi zeramın. Ben aşeva ciddete çam gezalamın, Ben aşeva ciddete çam gezalamın. Ji stüdyoyên TRT Kurdiye sibab xêr, rojbaş, silav û rêz bînerên azîz. Dawiya heftê îro jî bi straneka xweş bi dengê Emrullah Manaz dest pê kir. Belê bînerên azîz, em her hefte ji bo we mijarên xweş û girîng amade dikin. Îro jî bi rastî mijara me gelekî girîng e. Lewra em ê îro behsa malbatan bikin, weke hûn jî dizanin. Sala 2025 weke sala malbatan hat îlan kirin. Îca saziyên dewletê çima îsal ew qas li ser malbatan disektin. Malbat çi ye? Di nav civakê de tê çima ne? Em ê îro li ser vê meselê sohbeteke xweş bikin. Hûn jî kerem kin beşdarî programa me bibin. Telefona me 0506 657 533 ji vê numarê hûn jî dikarin her tim mesajên xwe, pirsên xwe an jî silavên xwe ji me re bişêrin. Gelek mêvanên min hêja îro stüdya me de ne, kerem kin em xêratinê bidin mêvanên xwe jî. Akademisyen İlahiyatnaz Zanîgeha Mêrdîn Artuklu'ye Mehmet Cüneyt Gökçe. Hûn bi xêratin. Kera xudê be musafên gelek memnun maliyava. Çavayê mamostê baş inşallah. Der bastı bi xwe razibî. Wî jî baş inşallah. Ez jî başim gelek spas. Memedîk men baştir. Her baş. Her baş. Akademisyen Peşkeşvan Zanîgeha Dicle'ye, Akademisyene Zanîgeha Dicle'ye Rıfat Ablay. Hûn bi xêratin. Xêra xwedê li be. Nav xêrê de bin. Xêr li cem we be inşallah. Xêr û bêr li stüdyoya me be. Xwedê ji we baş inşallah mamostê. Elhamdülillah em baş in. Me wedî em hîn kêfxweş bûn, em hîn baş bû. Silav û rêz ji temaşevanê me re inşallah. Gelek spas. Stranbeş Emrullah Manaz, Malatava, müzikşen Ali Ekber Ergün, Alican Koçer, Saim Ertem, gelek spas dikim. Belê bînerên azîz, em ê dest bi programa xwe bikin, lê vêtiriya me amade ye, kerem kin em bi hev re temaşe bikin. Adet û kevne şopî ji bo malbatan çi muhîm in, gelo malbat bê hezkirin û hurmet dibe, ferqa têgeha malbatê ya li welatê me û li welatên din. Xebatên ku wê di sala malbatê de bên kirin çi ne? Li welatê me û dinyayê seba parastina malbatê çi polîtîqa hene? Bersivên van pirsan û agahiyên din, tevî fikr û şîroveyên mêvanên pispor bi bernameya dawiya heftê wê bên serekrana we. Belê bi rastî îsal saziyên devletê Serokkoman Recep Tayyip Erdoğan, Vezîra Malbat û Polîtikayên Civakî Mahinur Göktaş Özdemir jî
لسر مالباتي gelekî disektin. Lewra her ku diçe li welatê me, yani ne tenê li welatê me, li Amerîkayê jî, li Ewropayê jî malbat êdî têk diçin. Yani malbat namînin, kes nema dizewce, kes nema zarokan tîne, ê ku malbata wan heye jî, yani sistema malbatan hatiye guhertin. Yani nerîname hatiye guhertin, dem jî hatiye guhertin. Hakikaten jî saziyên devletê jî li ser vê mesele gelekî disekinin. Bawer dikim gelek tiş tesîrî malbatan dikin, platformên dijital, medyayê civakî, telefon, tablet, kompîter, yani heyama teknolojiyê jî gelek tesîrî malbatan dike. Em ê jî îro bi taybetî bi her awayî li ser malbatan bisektin. Ji bo malbateke baş, ji bo malbatekî bi aramî ez bêjim pêk were divê em çi bikin, em ê îro bi her awayî li ser mijara xwe bisekinin înşallah. Îca mamoste em bi te re dest pê bikin. Bazim berê xwe bidim te. Yani em ê basa malbatan bikin. Lê di serî de ez veya ji te pirsim. Li gorî te malbat çi ye? Yani çima serokomar jî û gelek wezîr jî, saziyên devletê jî îsal li ser malbatan ew qas disekinin. Belê. Belê her tiştiyem silav û hürmetê xwe rezê xwe ji pêşkêşî şivanê xwe û ji temaşevanê xwe û ji heval û hogirê xwe tev dere bişînin. Rastî em fêm dikin ku gelekî xetereke bilind, tehlûkeke mezin li civakê derketî, heta ku gerek serokomar bê, wezîr bin, êdî bin, saziyê dewletê bin, tehlûkeya xetera vê meselê fêm kirine, heta ku li ser vê meselê îsal zêde sekinîne. 2025 bûye sala malbatê. Çunku malbat yani ne tiştekî bi ziman tenê ye. Ne tiştekî, çunku mekteba pêşiya malbata, edeba pêşî malbata, kesatiya merev malbata, insan xwe bi malbatê nas dike. Bi malbata xwe re kesatiya xwe fêm dike. Vê jê wextê ku me dî di nav civakê de zarokê bêserî derketin, me dî di nav civakê de kesê ku mesulîyeta xwe nizanin derketin, berpirsiyariya xwe nizanin derketin, ihtirama mezina nizanin derketin, محبتا بچوکا نزانن درکتن هاو تنی از لسر خود تنی دفکرن او درکتن دی جواکه دا ام نمایا همو دبی از جبوگو از تنی درکتیه پیش سازین دولتی جی برپرسیاری دولتی جی فهم کرن گو بله gerek لسر به مسئله ام زیده بسکنن راستی نسالک تنی از فهم دکم از دوی باوریه دما گو سالان مرف سر به مسئله بسکنه لهجایا و gerek مرف سر بسکنه چون انسان به مالبات خوناست که انسان به مالبات کساتیه خود بینه انسان به مالبات اولا خوناست که پروردهیا خوناست که احترام مزنا حرمت مزنا رضا مزنا و محبت بچوکا ناست که جمازنه خوره مرف چاوا درابه درونه بچوچکا مرف چاوا الوات بخودی مرف چاوا درونه مرف چاوا درابه وقتی کو افناد ناوا مالبات ده نین فهم کرن از بنی مرف زانه کو بله جواک فشکلیه وقتی کو مالبات تونه بی جواک جی تونه یا وقتی کو جواک درکت وچاخی ولات مرف جی که برپارت به و انسانیتی مرف جی برپارت به و تف ده جفت فشکلی جبولو gerek مرف الشيخ بين سريخو مرف الخو بده هفدو مرف بيجي بلي چوكو از ويجي بيجم بإزناوة دستوراوا كرامكن أفيقو دجمني جفاكي و دجمني أولي و دجمني إنسانيتي دخوازن گو تشتكي بناوه مالباتي تنبي چما دخوازن گو تنبي جبو گو هر کس کل گورا کفا خوب مشه هر کس کل گورا کفا خو حرکت بکی هر کس کل گورا کفا خو جیان خو بردوام بکی ویج وقتی گو اما بیشن قاعده و ادب و آداب و دستور هبه بچخی هر کس که وی حدود خوزان به سینور خوزان به تخوب خوزان به هر کس وی زانه به گو بله تخوبه ملکو خلاص به ل حدود گو تخوبه یکی دیدست بید که امرور خاص به جبولو gerek ام زیده سر معلومات بسکنن و زیده تکلیه معلومات بدن ناسین و زیده سر احترام معلومات و سر
گرینگی مالباتی گرک از ایده هم بسکنن ساعت خوش مامۆستا جا دخوازم بێ خۆ بدەم رفات خۆجەژی بله مامۆستاجی پر باش قالکردمەرە ماڵبات چما ئەو قاسگرینگە چما ئێدی ماڵبات نەوەکە بەرەیە یان مەگوت دەمژی گوهریە مامۆستا ینی ئەم نکارم ماڵباتێن بەرێ وەکە ئانەکە ینی ئەو ژیانەوە بدۆمین نەزبێژم ینی ماڵبات هاتنە گوهرتن دەم هاتنە گوهرتن ینی هەر کو دچەژی مەگۆ سەر کۆمارژی gelek وەزیرژی لەسەر vê meseleyê êdî bi taybetî disektin lewra li gorî yan di çanda me de di civaka me de malbat ne weke Ewropayê an jî ne weke Amerîkayê yanî di çanda me de malbat pir mihîm e civak pir mihîm e ew têkiliya dêw bav têkiliya jinimar jinimêr di çanda me de gelek heye bi rastî îca her ku diçe jî kêm dibe bi rastî yanî gelek xebat li ser vê mesele tê kirin gelek her awayî ji bo ku êdî ciwan jî zûtir bi zewcin an jî bêtir zaroka bînin li ser vê meselê jî gerek polîtika tên kirin êdî yanî heqeten jî îşallah her ku biçe wê baştir be jî îca ez veya ji te pirsim mamoste çima malbatên kevneşopî ez bêjim em çima dixwazim malbatên kevneşopî di vê heyamê de dîsa bînin jî dîsa derxin holê yanî çima armanceka me wisa heye بله خوشکا Ayşegül ji bo pirsawa xweş ez spas dikim û di serî car de ez sirav û rêzê xweş hemî temaşevanê me ji malbatê me re dişînim ji xwişk û birayên me ji ciwanên me ji qîzên me xortê me bira silav ji wan re bê înşallah lewra mijara wan e em ê ser wê înşallah biaxivin خوشکا ev mijarek hem dîrokî hem jî mijarek nûjen e em ê mijarek rojane ye û ji ber wê jî li rojeva hemî dunyayê û li herêma me jî li welatê me jî ev ê mijara daîma di rojevê de ye serokkomar jî dixwaze ev mijar daîma di hiş û mejiyê me de bicîbe û li ser wê em bixebitin İja malbatê îro malbatê modern û malbatê me klasîk ya yê kevneşopiyê di van salê dawî di tu dema aqûs nehatibû guhertin ev jî bandora wê di gelek cîhadê emkanin binirxînin çima sedem çiyê çima malbat aqûs hat guhertin yani jira ku însaniyet hatî xuluqandin Xwedayê Teala bavê me Adem û diya me Hewa dema wan ji cennetê em vê daxist rê erdê daxist rê dunyê bi malbatî daxistin wan yani Hazretî Adem bi tena serê xwe li dunyayê heyat nejiyayê bi malbatî dest pê kiriye û di tarîxa însaniyetê jî de tu carî bê malbat jiyan çê nebûye yani malbatek dibe ku hebe ew malbat jî ji jin û ji mêr pêk tê ji serî de paşê zarok çê dibin û malbat berfireh dibe eşîr çê dibin, êl çê dibin, qebîle çê dibin û mere ji malbata bal bi dewletbûnê, bal bi em bêjin netewîyî tê mere diçe. Îja di tarîxa însaniyetê di tu devrê de malbat aqûs xera nebûye, aqûs texrîbat lê çê nebûye. Lewra hinek komîte, hinek em bêjin yani saziyên ku li ser îfsadê dixebitin, li ser xerakirina civakê li ser xerakirina neslê li ser xerakirina xwarinê bi zanebûn disekinin Cenab-ı Seydayî zane yuhlikûne l herthe ve nesle dibe di ayeta Sûretê Beqere li ser Benî İsraîliya Xwedayê Teala 1400 sal berê dibe vana dixwazin hersê yani em vê ziraetê xwarinê xerab bikin bi biyê xwarinê dilêzin û bi biyê nesla însaniyetê dilêzin ev ya jî ne bawakî wa tu bibêje hema la alê tahîn bê xêzik bê plan bê proje çê dikin na ev ya gişî bi hatiye plan kirin bi planek û di em moxtê li em vê maddê siyonîzmê dinêrin yek ji maddê wan jî ji bo ku siyonîst li ser rê erdê bi aramî kanibin bijî dibe ku netewê bêyî wan giş gere bê qirkirin gere bê em vê jin tunekirin yox kirin ev ya jî bi planek projek mezin û gav bi gav bi pêş tîne viya ya wekû ku temaşevanî zanin bi navê LGBT'yê wê bikin ya jî wê bi navê însan ku
مجیه انسانا بفکر بهیلم به خوارنا تشتی کو انسان مجیه خو نخبتینه یا جی بسایا قماره یا جی بسایا رز فیلم سینمای يعني وانا يك جينا معصوم قش بخباط وببلانه مشهور مصطفى عقاد درهنري فيلما تشاغريك او بياما بيغمبر عليه الصلاه والسلام او حلبه دتش بال امريكا هوليوود او دبي كي چه فیلمی کو جهولی ویده درد کهوه گش به آلیکاریا یهودیا درد کهوه گش به فینانسمانا وان درد کهوه و ده تمام فیلم آجیده yani علیه مسلمانا برا مجرا فیلم چه دبه برا بوه illa de ciyekî de dixwazin ku Müslümana nevaş bikin peyamekê dûr de ya bi sirrî ya bi veşartî ya jî bi diyarî eviya tînin ziman. İja mere ji vir fehm dike ku vana yani alîkariyê dide temamê saziyê ku ji bo ku meriv ne malbat be. Yani mere dema ku ne malbat be mere ne tişteke. Yani îro civak ji malbatê pêk tê. Îro perwerda em bêjin zaroka perwerda wana akademîk jî çi perwerda wana terbiyê bijî çi perwerda wana olî bijî destpêkê ji malbatê. Yani dixwazin civaka me têk bibin mamostem karim Musa Bey. Aynen dixwazin civakê têk bibin çünkü civak jî têk bibin ji xwe welat namîne. Welat namîne. Îro yani civak ji malbatê pêk tê. Îro malbat serê sibê dayîk ranebin, ewladê xwe destê xwe serê wan nede, şefqet û merhemetê nîşanî wan nede. Êvarî bav wextê ji îş hat, ewladê xwe, qîzê xwe nede hember xwe û nebêkat û çawan e û çi dikin we îro çi kir, muhaseba wê rojê neke, sibê tê çi bike, plan û proja wê bi hev re wextê nekin evan zarokana ji xwe heyatê tu bi destê wan bihêle ew nikardin av de yani ji nav derkevin. Carna zarok dikevin hest nîwerê ne malbat be, ne dayîk be, ne bav be ewan zarokana nikarin ji nav wî îşa derkeve. Bi tena aqlê xwe, bi tena eşê xwe lewra ew ê rêya ku hîn ew ê têkevîne dê û bav jê vedigerin. Ew ê tecrüba dîtine, ji dê û bavê xwe wan jî dîtine. Îje ji ber wê berî her tiştî îro em bi Tirkî dibên değerler eğitimi. Yani perwerda em bi vê nirxê me, hestê me veya em bêjin erkê me qîmet yani tiştê ku em qîmet didinê manewiyata me di malbatê dest pê dike. Îro ji xwe mektebê me mixabin yani em ewladê xwe tam nikarin perwerde bikin. Yani vay di em bêjin di wezareta jî de ev çend wezîr de gişt bi tê guhertin jî em car di vî alî de em kêm in. Pir zeîfin lewra car di îş digêji ser malbatê. Yani malbat digêje dê bavan. Digê dê bava em vê meriv dibe qey em ewladê xwe ma em ê ji wan rahêlin wan em ê wan dêrin dibistanê wê dibistan wek em vê qodek wê bigê ji mejiyê wan wê têx mejiyê wan wê wan hemen bikin meriv bikin însan bikin zilam dibistan xwezî û sabûna lê nabe. Ywer tunê mamoste jî dibe ki dibe malbatê ku bi ewladê xwe eleqedarin em di perwerda wan hîn serfirazin em hîn rihetin. Malbat jî dibe na biraqetê ewladê me em ê teslîmê wan bikim hema çi dikin dibe ya cana dibe etî senin kemî benim yani hestiyê me goşt ê we û çawa eleqedar bikin wî perwerde bikin ama bi vî hawî nameşe. Lê dema dê bav zarokê xwe bêtir eleqedar bibin ew zarok bêtir kêfxweş dibe. Akademîk bêtir biya malba mamosteyên xwe jî dikin. Rastî zarokên ku kêfxweş in. Ê ku zanin ku ilgi alaqê her tim li ser wan in yani ê ku zarokên ku dizanin dê bavê wan ji wan hez dike wan re eleqedar dibe bi rastî her tiştî bêtir xweştir radijin. Belê. Yani êdî gotin anî tiştekî gelekî ser tiştekî gelekî xweş mamoste gelek dê bav vî alî de şaşiya wan gelekî heye. Yani piştî 6 salî zarokê xwe dişênin mektebê ne 6 sal jî 3 sal 4 sal
و زارۆک حتا چەند ساڵان jî diçe mektebê heqeten jî qey dibêjin mamosteyê wan ê her tiştî bidîvan lê mamoste jî însan e û ne tenê zarokeke alaqedar dibe heta ê var belkî 20 zarok cana 30 zarok re alaqedar dibe 45 zarok yani hin sınıf pol hene yani 45 zarok xwendekar hene yani wî awayî jî tu carî em zarokê xwe nespêrin mamosteyan erê ji xwe mamoste هو من سبيروان erê heta yani ji xwe heta ku ji distê wan tê her tiştî dikin aliye perwerde aliye ahlak ve aliye her tiştî ez bêjim rabin rûniştin lê dîsa ew zarok êvarî tê malê Belê. dîsa dêw bavê xwe dinere bi rastî dêw bav ji êdî telefon ji distê wan nakeve ya nefsa mamoste yani ev heyama dijital jî bawer dikim gelek tesîra wê li ser malbatan li ser zarokan heye yani zarokên di salî aniha zanin telefon çi ye tablet çi ye televizyon çi دستێوە ye دەرناکەوێ yani şewan dernakeve دایم دەستێوە دەیە lewra ew ji dêw bavê xwe Ew jî dinerin dêw yani bavê em xwe cana gazin ji zarokan dikin Belê. lê awilî em gazin ji dêw bavan bikin paşê zarokan bikin Rast e. lewra zarok çit bêne wî awayî jiyana xwe domîne ڕاست شکم سیدا galgal ویدیو کی ده مدیت بو گلک بالا مکشاند بو از باورم و بالا تماشاوانه مجی بکشینم دیو باوک و زاروکک الجم هفن زاروک لتلفزیون تماشا دکه Belê. دیو باو جی تلفن دستیوانده یه دیو باو لهف دنیرن تلفونا خوداتینن هر کی را دیجن پرتوکه که کتابه که دخوینن Belê. پشتی دمه که زاروک دورا خود نره نره پرتوک دسته دیو باوی وی دیم او جرا دیل داره پرتوکا خودینن تیل جمان او جی دخوینن یعنی زاروک او تشتی کو ام جوان دبه بکن ناکن تشتی کو ام دکن Belê rast e. ام چه دکن او عینه ام عینه جوار یا جی او جمر عینه وک عینه که وک مریکه که yani aslında wan de xud dibîne xud wan dibîne wextê ku em divan tiştana di malbatê de em dîqat bigirin haya me jî hebe zarok jî wê li gor wê hereket bikin. Belê, belê inşallah yani em van programa em hertim dikin İnşallah jî temaşevanên me re dibe mînak yani hêviya me ew e. dersêce bistênin yani İnşallah. gelek derbaş wiha çedibe yani mesela me bêjin wê ji bo hînkirina Qur'anê havînî dewr mewr hene ders hene pol hene Belê kurs hene. qurs hene ve cemê bin em için teslîmê mizgev têkin yani ev seyda çi ihtiyaca wî heye gelo em çawa binarî kar jêra yani ji wek mamoste Rifat Kerem kirî derbna em ê bêjin civîna dêw bavê zaroka li dibistanê li mektebê çê dibe zarokê got bê yani te çikawatû ne ya te Dêwbav napirs. dêwbav napirsin ti ê gotê ihtiyaca we tune dêwbav tên Belê. yani ê got li malê dêwbavê were meşğûlin û ew tên ê got gelkî pirsgirêka we heye gelkî de polê de sınıf de gelkî nebaşiya dikin û li hevalê xwe dixwin û Xerabiyat dikin. xerabiya dikin dêwbavê wan nayê Belê. ego ihtiyaç heye nayên ego ihtiyaç ne zaten ona dijmala xwe de yani O zarok edeb baş terbiyene êvat tên Ev Bece- gotina Seyda, Cenab-ı Seyda pır balkeşi hakikaten de dibistanê jî de mesela civîn tê dibe bi Türkiye de ji bo ku temaşavan falan dibe velî toplantısı. aynen Belê. Weliyê ku zarokê pirsgirêkê wan mezin e pirsgirêk heye naxabit de polê de daima estengiyê derdixik nayê ji xwe divir tê fehm kirin divir de Tam ne veya bu gotan. ew zarok Ji vira me re fam dike Me ku çima fam pirsgirêkê wan heye. pirsgirêk ne zarok e Belê. pirsgirêk dêwbav Dêwbav e ji ber ku dêwbav ji xwe pirsgirêk nayê civînê jî hema Belê. weliyê ku ewladê wî di polê de bi hürmet û di wacibatê xwe de em Zura porê xera nake. erê xeranak û devê xwe xweş çê dike Biya lê nere li malê mamosta dike ايوه çünkü lewra mamoste gij ewladê ku xwendekarê ku bi awan dike bêtir Hez dikin. bibêne bê hez dike veya yani wekt yani rastiyek jiyanê ye بله êja ji ber wê ew car di îj di zîvir tê ser malbatê tê ser Belê. dêw يعني veraj منش bir nake mere vaqtê ku ala qadar ne bu zarokê xwara ki buar ala qadar berê xudin wa Belê. Bêtir ji berê xwe din hevalan. berê xudin hevala berê xudin telefonê berê xudin televizyonê berê xudin derva وقتی گو دیو باو وار على قدر بی
yani az venaş ger ki zede mühim dibinem geringi de zede ki gering kemasına dev bav tekiliya wa uşora wa axiftena wa iştagaliya wa bizaroki wa gerek pir bedelal be Evet. yani kuro çit git kavra falan ev galgara ka ha kurem lavim tşavay qurbana tama da kavr falan atşeki ber dedi malum peyva Kur'an eş ki oxte go dibe Nebi İbrahim peygamberi Xude sallallahu aleyhi ve sellem ser oxte go bavi xort iştagli dibe ya ebeti باوکه ما بابكي ما يا لقمان بلاوكي خورت اشتغلت يا بني لاوكي من هيجا کرکی من برخ تركي منه برخي منه أيوة. شيرين منه خوش دلالة باخت، منه خوش. افتشتكي بر باركشي يعني قرآن معلومه ما تفده معلومه تماشامان ما يجي كي هم ادب مهندكه هم تربيه مهندكه هم قالقال مهندكه هم امي جواب به مالی خوره به جواب اسلام خوره به جواب زاروک خوره امی جواب واره مخاطب به جواب واره بیون بیشترن و ایش تردج مرهند کی گره که وینا کی گره در بعد از دبینم مثلا هوار موالا بزاروک خوره تلفن اشتغل ها کرو کاوش کریلو از بیا ما مستب ویش کریم مرا بزاروک خوره Zarok jî paşê mamoste bertek nişan nikarin devbavê xwe bidin Çe. ji bo ku ji wan ditirsin tırsın bi awayekî din bertek Yani- nişan didin yani- dersê wan ne baş dibe hevalê wan ne baş گره که مرا جواره بله. اره من جيك ما در بين تخدم امل يعني. گره که مسافه ها بالله Öyle. اوج انسانا مخاطبا مرف اعتباري بدوا مرف قيمت بدوا بها بدوا قدر بها قالك فين بك زاروك فين بك يقول جم ديو بابيقه قالك قدر بلنده قدر بهايا وقت يقول اف قدر فين كر زاروك وك ما تبدا افاده كر الحركه ديو بابيقه نرن وقت يقول مال ده لمش تنبي زاروك بيدار مجنابن وقت يقول مال ده قران زار. ايه خوندن بيرنابن دمال ده كتاب پرتوک نین خوندن زاروک بیراوینا نابن هر کس کی لده باوی خود نره و جبولو وک امی بین اشتغالیا گوت سری دم گوتی مالبات جیانا Böyle. مالبات yani Keyf insan خوشیه، آرامیه. aramiye, keyf خوشیه مالبات پروردهیه مالبات دبستانه مکتبه مالبات her tişte Te got ya mamoste Bele. êdî devbav bi zarokoyê xwe re xweşî xeber nadin. او زیده Yani li gorî nerîna min demam kes derkevim derve ne tenê navvan ji bo ku herkes malbat ez Bele. civakê mînak didim. بله Herkes yani herkes bi stres e. Bi Bele. stres digirin, bi stres rahat bin Aynen. rûdnên, her tim acela wan heye, ev tesîr devbavan jî dike, ev Bele, tesîr bele. zarokan jî dike. بله Stresa me gelekî zêde ye mamoste. Stresa vê heyamê mixabin. بله Em ez dixwazim li ser vê jî bisekin. Yani- Lehîn oxtê me heye mamoste Bele, me bele. staneka din godar bikin ji Emrullah Bele. Yiğit. Bele. Paşê me devam bikin ji کرم کن Bele. کرم کن. Kerem kin. Emrullah Manas. Paşta evet ömrü şaşkın. Bele. از طور نظر یا خوراکگری به طور دوزان خوباجری خیلی وقت نالی نازریم روزدونه چمارجیه به تو داره دیو از دوره مینه تو خیلی وقت نالی نازریم روزدونه چمارجیه به تو داره دیو از دوره مینه تو ایمانا خزریا دوست پارا خوننده پتلینا گولات بوغا گولا و ساریا سرنده چرخینا میمانا خزریا دوست پارا خوننده پتلینا گولات بوغا گولا و ساریا سرنده چرخینا
فتدینا گلات بوها گلا و سالینا سرم در چرخینا gelek spas dest xoş bana baba. بله ام دوام بکن به مجارا خو ما مستو تخازن بره خو بدم ویجا ما گوت دنا مالبات ده استرس که مزن هيا yani demek az dert kevim der ve mamostaz dora xodlerim cana herkes bazdan çedere herkes be hevdura xoşik haber nade yani hertim acelavan heye evji yani araka civaka ma gelek bir strese burasti Ve çava çaresi. civatçı Malbatam pekte, malbacı dev baban zarokan pekte. Yani demek ku evtiş tesiri zarokan dikin. Hertim dibêjin zarok peşere o jameye. Zarok mezin dibin, evjî dibin malbatek, evjî tetkevin nav civatê. Hakikaten em zaroka çiqas bi başî, bi aramî mezin bikin. Civaka me jî ew qas bi aram be. Li êdî tekîlî nemaye mamoste. Kes nema tahammülü hevdû dike, kes nema bi hevdû re xeber nade. Yani demek ku em çin danûstendinê demek em me tiştek kirî mesela wek mînak ez bilim em ê heqê bidin ne sama mamoste. Kes nema dixwaze bisekne teke ve rêzê yani. Ew qas tahammüla me nemaye. Hevdix. Erê yani Ozil hevdix. bele yani ew qas tahammül di nav civakê de nemaye. Gelo sedema ve çiye em ê veya çawa çareser bikin yani ji bo ew têkilî di nav civatê de baştir be divem çawa tev bigerin. Sedem ev xuşkam. Yani net. Yani diyarî ez kanım via vejim bira temaşavan jî baş kodarî bikin. Bele. Sedem em ji xwe dûrketine. Em ji vê derê dûrketine. Çavî Em bi dilê xwe hereket nakin demsa. yani gafkadin em di erebê dihatim ji mamosterim ve qiseyek got. Dibe mamosteyek tayîna wî derketiye gundekî û ji xwe li mala gund wek li hewşê ji xwe firengî çandiye, marol çandiye, mirîşka xwedî dike. Piştî zemanekî şûn de berpirsyarê dibistanê lê nere mamoste nayê mektebê. Ka mealim dibe wele malê li hewşê diçe hewşê dibe tu çi dike mamoste dibe wele ez ji xwe firengiya û marola ez diçînim ez mirîşka xwedî dikim. Dibe ma wezîfata eslî ev e dibe wele vana me meşgûl dike. Ji ber wê meşgûliyetê ez nikarim bê dibistanê dersa zaroka bêj dibe wele wê aleyhê de wê Lê pirsîn lê pirsînek ve bive Öyle. hayata jê hebe. İja hayata me jî ev xuşkam. Yani gelo em hew ji bo firengiya hatine dünyayê, em hew ji bo mirîşka xwe dikin hatine dünyayê. An wezîfeyek me ya eslî heye. Ji ber ku em enerjiya xwe a teqez em temamî didin ser em bibêjin dünyayê em qelbê xwe ji bîr dikin. Çünkü ihtiyaca vî qelba jî heye. Em hew mîda xwe têr dikin. Em zikê xwe têr dikin. Para aql, para ruh. Lewra insan hew ne ji bedenê hatî xuluqandin. Yani ji bedenê tenê pêk nayê. Ruhî wî jî heye. Kes îro nikare înkara ruh bike. Di tu dîna de, di tu îdeolojiya de, di tarîxa cîhanê de kesek nikare înkara ruh bike. Çi felsefe be, çi olî be, ji kîja awayî wan binêrin ruh heye. Madem ruh heye, ihtiyacê wî jî hene. Dema tu ihtiyacê ruh tu nebîne û tu hew bedenê xort bike, wê beden wê bive obez, wê xort bive, wê bive weke çiyakî, ruh wextê zayıf bimîne û tu av nede, tu wî dernexiber tavê, yani ser mesela zeviyê em bibêjin, wê çerv wê zuha bive. Îro ruhê civakê nemaye. İro kalp nemayi. Bine Seydayê Bediüzzaman dibe yani devleta Osmanî 500 salî li cîhanê hukm kir. Hew ciyekî mere fetih bike tenê nebese. Dibe ku piştî fethê jî tu li wê derê tu kane bu wê derê biparêze. Ji hew parêstin bi şûr dibe qey. Seydayê Bediüzzaman dibe Osmaniya 505 salî li Stenbolê hukmdariya xwe
لهمبر عالما انفي فلتيه جهويا بتشكره يعني يكي ديروكناس ويبي بالشور ويبي بقلعه لسيدي بديع الزمان رحمة الله عليه دبيكي او تكيه كو بصدا او سدان او تكيه او درگاه كو لبي مزگف تابون آدوان تکیانا او دنگه الله الله او انسان لسر پیا هشتن و لهمبر جهانی تکوشینا خو کرن یعنی ایرو ام د پروردیش یا جانا دبینم ام درن دزیورن دایما امتی عینه جی ام وقت ناف غیردابک دبیجن یعنی وقت آوک کو آواب بنی عرده تک شاندن ام د ortavı و خیزک ادمانه ام دناف dünyayı da خوهن داخل ام دور دو وندا بونه ام قافك نكاروي دهرن ام دور ام فاتسينه جبركو ام فاتسينه بنا مدرنا كذا يرو وقت احتياجات قلب تو نشان ند تو آواوي ندي ولولا خدي نابج الا يعني بالعلم تطمئن القلوب الا بالتفكر تطمئن القلوب نابي يعني انسان عقلي خو علم بقرة وقلبي مطمئن بفنابي خدي عقلي مطمئن بف ودلي رحت بفنابي دبي ألا بذكر الله والله الجم سيدا الزفاندريجية دكم برا سيدا ببورينا أفي معناها هات دليم خدي دبي بذكر ما قلب رحت دبي أنا أم درم بسيكولوغا أم درم سوسيال بسيكولوغا أم دكيفن سانسا درمانان ودخون درمانا ودخون هشي خو دتفزينه بوش دك اما جرد حضورتني جا او ايشو المي قلب درد دكاوه ميخانا دكاوه ام بفيجن يعني جي كو جدا جدا شد كجي جرد قلبي ورحت نابد شما رحت نابد وقويا سترسا جواكي هي دوم دي يكي د مترو يدا بوخي لجم دحب قدايوي كو يعني امبيجن زارون او حبكي مثلا قداني تايبتن بله زاروك هي خود دقره دبي قرم حتوكي الشعبي ويدخل ببر هردو قديه من ناري از عين از قحر بهم يعني موت شو مال الجم يعني اولادي يعني تو كيجا مدنيتي دمزم بي كيتا پرورده كري چتا پرورده كري يعني تو جنوار تو قر تو هرچ تو وحشه تو چی يعني دناف جواك يده اقص ام بتحمل بونه چما لورا سريمه سجده نابينه انيامه لورا خودي يرو بنر مدود جيكي بارفكر مقود ناف روحي خبيث دناف روحي بيس روحي باش چاوا كانو خو بپاريزه انجا مره التجاي خودي بك مره خو بس بير خودي بله لورا جواك يعني برب نخوشیه که بر آگره کی دچه یعنی وقت سیله که وقت اعلانه که رابویه و امدانه برخو یعنی تک چاره جی وقت مرل گمیه کشتی حضرت نوح صار به اف طوفان چوبکی يعني طوفانك اف آخر زمان طوفانك قلق مزنه و تمام نخوشی نباشی کود قوم برید قوم پیغمبر برید کو هاتی سری انسان ایرو کشت دوی جواکا مدهیه چاره سری او کو ام خبز بیر خوده او کو ام خبز بیر سجاده خود لی نجیب فاضل دبی یا دبی مادم کس مماچینا که الا دبی سجاده م دبی تو مماچی که انیا تو انیا مماچی که چی یعنی به معنا يعني از دناف جوا كده تني مام بكس مام كسم فهمناك حقيقة إنسانية راحتي عفراندن ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير إيكو إنسان خلقان دي آفران دي قيد نزان احتياجه ويشي احتياجه حضرت آدم چبو آتجي أو آمجي أو احتياجه حضرت حواء چبو آوجي أو بو آمجي أو احتياجه إنسانية جراكو إنسان هاتي ري عرده يكه اوجي دبكو دائما انسان احتياجي بيوستيه جيكي كو وي بحب انه وعبادته جوير بك انسان وي احتياجات خود دائما تبينه وي كماسياجي دائما تلاقي او عجزيات شمكي دروحي مدى هي لورا انسان يعني الجور فترته مخلوقك عاجزه چنكي دناف غير دابه كده بمين بسيكولوجيا خراد بالناف هفد كذا
بله حياته وش دستشه حياة وش دستشه يعني دفر دجي هو ام 24 ساعته خو ام بدن شامكا ام بدن فرنگيه ام بدن خودی کرنا مریشکا و او خالقك وما خلقان دي واحتياج قلبي مزانه وبمزانه لو انا تشوا زاروك وقت دغري چردك در باز خود چند حميزه دي اخو نور بله ولو لي خجي خو دي صار چند جبادية. حميزاوي چما او شفقه ومرحمته انجغ او بده يجقلو او ربي ما او ربي ما او ربي كو تمام داي خلقاندن او ربي كو تمام ايرو شيرو بلنجي اولاد وان چيچكي وان چردك خود چند که حمیزه وان او شعری کو غزالا پرم پرچه دکه وان دخو اما دما شفقت ده دستی خود شر دکه سری اولاد خود ده او شفقت و مرحمت تمام دایکا گشتو به هی ناک ذره یک شفقت خوده ایجا نه يعني نه پیوسته کو ام خوبا ویژن حمیزاوی ام با ویژن درگاهی ام خوبوی بسترینن ام خوبوی بپارێزینن يعني چارەسەری ئەvە چارەسەری civak eğer bir stres bi stresa bir çiye çünkü bedeni xort dike tamamı em bêjin dema xwe mesaiya xwe dide serwir ama Rabbi xoş bir dike Xwedê Teala rojê 5 wext dibe navberekê bide bêhnokekê bide bêhna xwe bide çawa ku mere xebatekê dike mere betir mere bîstikê rû dine ne war Xwedayê Teala jî her wextekî nimêjê çi dike dibe bîna xwe berd تاخو پر به دنیا گریدا حبکی ور حضورامه ور حبکی راحت به آرام بده بینا خو برده بین فره بده تو باور بک تو پیغمبر علیه السلام جدی به دما یک غیدی جهف غیدی دو حبا نقاش کر دبی راب دسمیش بگر دبی لورا غضب ج آگره بله آف جی دبی آگر و دمرینه راب دبی دسمیش کی بگره تو باور بک جنو مرجی لهفخن پفچونه کی بکن یک جه برا به دسمش که بگیره و برا بنا خو برده حبکی برا دو رکعت نمیش بکه و پشمان به الا و پشمان به بله راستن جوراز جتا گلک با خوش بحث کرما مستا حقیقتا جی ام هرتم بجین یا مالباز جنو مر پکته زارو کام پکته ایجا ایدی توازم شته پرسما مستا دش هف بردان جی يعني شهف بقطاندن جي قالك يد ناف جواكامة ده زيادة بويا يعني نتنه مثلا بري لهريمامة ابتش نورمال بمخابط ايدي يعني دبيجين يا جناهاك وخد تعالى هريجي حزناك افا ل دما كنا بيجي نابا ما سراز بكن حلاله او تشتكوا حلالاك وخد تعالى برجي حزناك افا هر كود تشجي دنا ولاتما زيادة دبا افجي تاثير جواكيتك براستي و افتش بالنورماليتي نشان دد ماموستا يعني ايدي هشمندي كاوسا دنا جواكي ده هيكو دبيجن تشاوا كيف خوش بي بوی آوای جیانا خو بدومینه یعنی نابرا جنو مرد دماغ تشتکی دبن تقاس برای خود دن محکمه یعنی دوزان یعنی حقیقتا جی اف جی جواکی خرات که لورا زاروک بز دیاخوره بباوی خوره مزن نابه دناو مالباته که ده مزن نابه یعنی دماغ کو نابش خو نابه از بحثاوان ناکم لی ایکو بلزو بز برای خود دن وان تشتان جواکی خرات که نو سمامسته یعنی جبو کود نام مالباته کده جنو مر و زاروک به آرامی به حضوری به کیف خوشی جانا خو بدومینن چه حوجه از بنی هالو خوشکه هجا مرف زانه بگو اف شرط و مرجی گو زواج بکته وقتی گو عمل گورا قویتی و توصیه رسول خدا صلی الله علیه و خدا سر بن الگورا وانا مشی بانا نها بری کلی که ما بحثا استرس و جواکی کرد. بله. استرس و جواک استرسا جواکی جبو چیته دیس امروزه بیم سربردانه جبو چیته جبو گو ام قدر و قیمت مخاطب خو قدر و قیمت انسان نزانن حالا و حالا خو تعالی قرآن پیروز دوی ولقد کرمنا بنی آدم ما قال کی زاروی آدم بشر انسان قال کی ما قيمت دايده ما بها دايده لجم زحف قيمتها مكريه خليفه سر روي عردي جو امرين من مشاندنا وانا كي بدستي واب مشي امزان بنكو وقتي جو اف قيمه انسانه
لجمع مرف هبه مرف زانم بگو خویت على او آفران دیا خلقان دیا مخلوقاتك قال كي قدر بلندا قال كي عزيزه قال كي وش اخي ما بيشن يا يعني خوتشاوا ببينم قال لك ازويجي ورب بينم رسول خدای دبیجی صلوات و سلام خدای سربن دبی حتی کون تشتیش خورد خوازن جهوالی خور نخوازن ایمانا و چینابه و نابن باورمند تشتیگو اش خورد خوازم از شخوشکا عشقولی رجی نخوازم مشکا که خواه رفعاتی رجی نخوازم ایمانام چینابه دربنا وقتی گم درد کفن سر واضح کرسیه امولو بشکی نرم دکن ام دبی نابه خودی ایمانک کامل جان اجواب بلوش حنكي وازبيجم يا ازبي ما رسول خدي وكمان زني بو لا يؤمن احدكم ايمانا كاملا مكملا راسخا ثابتا ولا عربيا وجامع قوت تربو نور قلت لا يؤمن قلت انسان قلت تشتش خورت خوازي جوالي خور نخوازي جبراي خور نخوازي جيراني خور نخوازي انسان مخاطب خور نخوازي ايماناوي تشينابي ام في فهم بكن جو ايمانا ما هاتيه جريدان بحجه كرنا مرة از حشت بكم از قيمت بدمتا بها بدمتا از حج جيراني خو بكم حج ما مستي خو بكم حج طلبي خو بكم ج افنات تبدا واجبات منن فرض منن قالك از زانبم دربك ام دعربك ده ام دمشين از البيش بوم هفارا كيما عربة تاجوت ام جريا تالي درت كتن ريا سركة بله عربة كي جور دهات باش بو ام البنكو هيف نخست مريا خود دوام كر بينش خورت دون هات نخرت هاتن بربع تشيا تشياما قرتن تشياما قرتن مش هفالا رجو مقهية تكش ونشتغل ناخفن ازي برسفا خورتا بدم مگو پاجی وک شباکی وک مگو گلی جواميرا قصور حمول آریه مایا ام گرد که بسری خود خوازن ام لیبورینا خود خوازن ون چی بیجن ون مفدارن کرم کن امرکیوا دیدی به ما که کو تهتشک نهشت يعني وقتی گو از به چی آخو يعني بیجن ری ریا و بونی فرن وشر دست ببکن وشر دست ببکن يعني ده مالبات ده خوشکه هجا او انساني جو مناك كرفعتا قد نافا مرمراي ده تنافاي ده ناس الويدي بله يكي كل مك بيش زاروكي ويناك كل مك ناف شافي يكي دي دايا ويناك زانبن جو او انسان مالبات خدا انسانيتي نديتيا حرمت نديتيا دبيجن شو ريزداري نديتيا حسكرن نديتيا حسكرن نديتيا جدي بابي حسكرن پر مهمه ده مالبات ده بجام ورن سروي مثلا جو مرف جبو چت زوجي رسول خدا دبي جبو خوشكاي جبو مالداري جبو جمال فلان كسا جبو اصل ونسلي وجبو دينداري انسانيتي اخلاقيه مرف زوجي دبي هرتش الآليكي تا خورت دیندار اولدار اخلاق خوش ياخذ جن فرق ناكي ها او تو وينا بنقينا وينا هالبجيرة وشاختي آرام ببيت دل خوش ببيت دلقش ببيت جبو چه مثلا ما بيجن يك جبو مال باوي كچيكي بير الزوجي بيشترو باوي وينا افلاس كر تو باوي تجارت تخوا حرا قصور نمزنا والله جبو زنجينيا دولة مندية باوي ابتر زوجي بوم مال ايدي خاطرته ايدي خاطرته اوغر بيشتر جبو خوشكايات تر زوجي بوم قالي خورتو دقو خورتك بجنزرافا ولا تا ترافيق حادثة درباس كر بسريته دا درباس وفات ساقط بوي ولا از جنك بجنزراف وبجندريش زلامك يقو ساقط وبكلي در خودا از ناخوازم ببینم اوغر بيشترا جبو چه جبو جو اف نقطة خستية اصل شخورا لي وقتي جو نقطة اصلي خصوصيتها اصلي او بهاي اصلي جو اخلاقي خوش ودينداري وانسانتي بايا بيولا چه بيجي اسلامي منا يعني چه بيجي كفلتا منا همجيانا منا جينا منا جيانا منا قالك ام في حياتك خو بور درباس بكن
تحمل چه معنی مایا تحمل هر کس کی دبی از که دیگه سری برنامه سری دجمه گفت بله مگو وقتی گو دبی از تشت نامینه هر کس کی گو از و دجمنا را ببی گز وقتی گو از جواکا گونیتا و خراب را تبی گز تی ارده رابی جهول رابی وقتی گو ام تبدا پفرنا ام تبدا پر جیان دکن حیات خود درواز کن بیچ انسان وقتی گو دمالبات دا پرسگری کی چه نبود هر دری چه دبن یا گرینگ یا مهم اوه گو مرف هفتو تحمل بکی مرف زنم بگوی مخاطبه مرف انسانه که ماسیاوی چه دبی یعنی روشه که همه بیشن خانم هر رو خوارنا خوش چید که روشو که کلی چه بویا ما قیامت نارابی جو کوی پیدا که تمام والله هن مير قيامتي رات كنا مستبياجي ام سروي قاعد بسكن عمري تنهتي عالمي شو خوارنا که خوش چه که افتشي اشترى يعني بيبي كاشفا ما يلو چيه يا بيميركم ما كات چان يس چيكم يعني مرف جارنا هوار جفت برسن دبي ما قالوا خاتوناتا دخبت يعني ناخبتي از بدقاكي خسرنا نرن اف خاتون قش دخبتن ما هو اف فرس لماني دخبت اف فرس برسك تشوته بشتك برسك غلطه هذا حاله بما قالوا وظيفه رسمي فرمي هيتونه او تشتكي جدايه ليه قلت بما تخبتي ناخبتي eşin çalışıyor mu? Çağa çalışmıyor. Ma utiye ki ke xwarne ki çit ke zaroka ki warzat ke zaroka ki lidnare maliki bo şehri لهفدو بدقرينا لهفدو بدقري تفقرا وتبدش بيجا دve nokta راستي وكلام كلي زماني برد ولاتي مدى طيبات اف مثلا بردان تشتكي زيادة عيب ولا زيادة عيب بيجي جبوغو ام جوي هولا جو ام ختنت يعني جواكيت فكر ام دركتنا ام بتناي ام خد بينن دوي نقطه ده بيجي ام هيفي وزارزار بكن اجتماع شواني ما شخوش كما جبراين ما دمالبات هذا چه دبي گو تشتكي برسگريك چه ببي بي برسگريك هي دوي جهيدا حل بكن شخون در نخن گو خرق بو بحثي در نخن گو هن بي ولا مالا فلان كس لا هروب هفتشن ني يعني چار روجه دنياينا اختي گو مره وظيفه خويا اصلي وظيفه ماي اصلي چيا ده همبري هفدو مره گير كي رزدار و حرمتكار بي قرآن پیروز ده اختي گو دبي مدنا بينا ودا وجعلنا بينكم مودة ورحمة يعني هم حجيكرن وهم دلالي رحمتي شفقتي من نقبا ودا شكريا معنى وينا شيا معنى وينا كي دهنبري هفدا بالرحم بن دهنبري هفدا بشفقت بن دهنبري هفدا بمرحمة بن بحسكرن بن ودهنبري هفدا محبت وعشق وأفينا خو جبير نكر راستي اختي مرف جيانا رسول خدي معلومه خدا بيجي د قرآن پیروز د پیغمبر می د میناک نه گرک خوشکانه جواره وقتی گون دوی هرن ون تجاره شاشنابن ام رسول خدای وک باف رسول خدای وک جیران رسول خدای وک باو زارو وقتی رسول خدای وک میر و رسول خدای چاوا تکل دریا اینا که به همجینه ویرا به دی مرا امهات المؤمنین را به پیرک خورا چاوا معاملت کرد چاوا جوارد بو علی کار چاوا اشمال جوارد مشان چاوا تشته گو جدلوا پیکتانی وقتی گو اموی بکن وک میناش خورا یقین که خوشکا اشگل نه امی بحثا محکمه بکن و نه امی بحثا بردانه بکن و نه امی بحثا پفچونه بکن و نه امی بحثا تشتکی خوارو پیچ و تشتکی نبدلو نب آرامی امی بحث بکن امی بله رسول خدا صلی الله علیه و خدا سر بن دوی وارد دوی نقطه دا و ها چاره سرید کرد اجازه لوی بمشم از ویناش خورا بکم میناکا که گلکی گرنگ میساده که گلکی خوش و چاخی و آرامیش چه بید مالباتی دا
وقتی که مالبات دا آرامی و حضور و خوشی چه بو جواک چی که آراما به حضور دلگشه دلخوشه بله ساعت خوش مامۆستا آوازی یعنی me behsa de şevberdan kir lê ji bo hinek hevdû berdin gerek bizewcin êdî zewaçî nemaye mixabit mamoste dixwazim veya jî ji te bipirsim yani êdî saziyên dewletê jî ê ku yani dema ku heta 25 salan tiştek ez zanim bizewcin êdî dewlet jî alîkarî dide ciwanan Teşvik dike. teşvik dide yani li ser vê polîtika çêtkin dimeşînin yani bi her awayî li ser vê mesele îsal disekinin yani ji bo zarokan jî teşvik dikin ê ku heta zarokan awil çêdibe buhayek dedin an jî li gorî zarokan jî dikare heta zaroka duyemîn seyemîn ev jî hatiye guhertin êdî yani dewlet jî teşvik dike dewlet jî alîkarî dide vî alî de lewra dewlet jî fark kir ku nüfusa me ixtiyar dibe her ku diçe yani berê ev pirske ji bo Ewropa ji bo Amerîkayê pirskekeke mezin bû aneka li welatê me jî her ku diçe zêde bûye îca vî alî de tu çi difikrî mamosta yani ciwan û mamostanê û akademisyenên li zanîngehê li gorî we ciwan êdî ji bo tenê ji bo aboriyê nazewcin gelo lewra ev ji bo min weke behanaketê mamoste yani di Qur'anê de jî di dînê me de dibêjin dema her du ciwan dixwaze bizewce ji bo wan hêsan bikin her tiştî yani aneka bareyan giran nekin aliye aborî de ez dibêjim lê ne tenê aborî li gorî min pirskirêke anha gelek jin jî gelek mêr jî nexwazin yani zewac weke ku dema ku dizewicin hetiya wan xerat be wî awayî zewacê dinerin û mesela zaroka ku jina ku zaroka xwe awil tîne dunyayê 32 sal e yani ev hejmareke pir mezin e yani yani tîjî akademisyenê mamosta gelek xwendekarin te hene têkiliyata bi ciwanan re gelekî heye ew çi difikirin çawa dinerin عالية في مسألة ده؟ خوش كام وخش قوت دولة تشويق دك راسته يعني اف تشويق باشا لكيمة تو تشويق دبيكو ندواري مادي دبه ايرو دبيكو ام حبكي بباش فهرن ام الميديا خو بنيرن ام التلفزيون خو بنيرن ام النافروكا ريزي فيلمي خو بنيرن سينما خو بنيرن او موزیکا کوته چیکن امنوی بنیرن لورا دولت مدیا جواکی پلتفرم دیجیتال ایرو تخریبات وره مزن دده مالباته وجبو کو مرو نبه مالبات خدمتک وره مزن ده مشاندن وزیر نافخوی برینها سلیمان سویلو بله demek ki diyeki godari kir debe ki komalayek biçuk komalayek biçuk ser navi feminizmi xabatê xwe dikir li Ankarê ji derve 20 milyon dolar fon jêr hatiye. Wala ez jî xebata dikim. Ez jî bi ciwanan re yani mesaya me heye ez bi wan re têkildar dibim ji xwe ji destê me tê. Wala kesek dolarek jî nadime. Kesek dolarek nadime. Çima 20 milyon dolar tê dayên ji bo komaleyekê ve masaqê ev malî ev karê malî ev rapor derxist û veya mînakek biçûk e. Aynê te ji bo rêzefîlma jî heye. Aynê te ji bo ew platformê ku dijital ku ew rêzefîlmê dûr tê çêkirin, tomar kirin, ji wir jî heye. Dema ku em dibînin evan rêzefîlma temamen ji bo ku malbat çê nebe xebat dike. Jin û mêr pir birhetî di naveroka wan fîlma di senaryoya wan dikane hevdû bixapînin. Tirkî dibên aldatma. Ev ya tiştekî wek tebîîyê, wek em bêjin xwezayî yani tiştekî di normal em bêjin. Yani bêzewac zarokan, anîna zarokan normal nîşan didin. Îro li Ewropa wezareta bêkesa heye. Li hinek Wezareta bêkesa. Erê. Kimsesizler Bakanlığı. Bele, bele. Kî vana? Ê ku bavê wan tunê. Zewac peymanek e. Wextê dema ku me re dikev min zewacê berpirsiyariyê wê hene. Em vêjin hinek nirxê wê hene. Dibe ku jin jî pêk bînin, mêr jî pêk bînin. Ama em vêjin bi hevbûnek bê zewac û bê eqd
bê peyman çi dibe her du hêl jî mexdûr dibe hev du deşînin yani îro di civakê de evan em bêjin jin û mêr aynê malê dimînin nezewicîne 5 sal 6 sal 7 sal dimînin cana zarok jî çê dibe di pirê cara di divê derê de jin mexdûr dibe lewra şefqeta jinê heye Xwedê Teala ew şefqet daye nikare dev ji wî ewladê bert ama wî zaroka bêbav mezin dibe li Ewropayê vêya pir belabûyî û ketî civaka me jî we goya çima nazewicin hew yani ne tiştê em bê ne ji hêla aboriyê tenê ye rastî hêla aborî jî gelek bandora wê heye Yani faktorek ne faktorek herî mezin Rayniye ez mij xwendekarekî me ez bê qîînî bu em nibêjî derketin duheb em ji wan hez dikin duheb birayê me min got yek wezîfedarê jî melayê jî min got kekê me ka bixêr em ê kengî tirşikê bixwin wele sêda zêr pir buhayê ya min got ma buha bijî me de hindikî bikir min got 5 bazina bikire got mamoste got 5 bazin pêsit wereqe dike pêst hezar lîra dike Bele rast e. ولا مگو پر راسته معاشی پنجی هزاره یعنی دوی که زواج بیرحت کرن لورا ایرو یعنی برا تماشاوان مببورینن زنا بلاش زواج بابویه دما کو وان جوانانا تکف حرامیه که پیغمبر علیه السلام دبی سیدا چیتر زانه Estağfurullah. دبی یکی کونج ایماناوی باور و هات دوی دریه و کچکا و خواست قیزا و خواست و نده اوی خطای کو اوی تکوی ونجی شریک اوی خطای پیغمبر واد بی و انا گوتنا می تثبیتا ویه صلی الله علیه و سلم ایجا چما زواج زحمت بویه گلی قیزا اجور جی دبیجم گلی قیزا از جانا لپولید بیجم دبی خوجم امواره اتان میج ببن امواره بین وظیفه امواره ادبیم که گلی خوشکمه از بره شیرت القیزا دکم چمی هرتش دسته وانده Çima mamoster tiştü tekizande. دسته وانده یعنی عالی آبوریت دسته وانده از سدم بیجم Aboriye bele. ادبیم که دبی قاریر ادبیم راسته قاری yer Mamoster. ياوش خرونن بخن ونشما خو اقصديشينن خد تعالى بنر رزقي زلامجي يعني اي بيركيجي او خباطه ام فيجن علي ابوري خصتي دستي زلام بيرك نمجبور الميري خو بنيره اما مير لغوري شريعتها ما لغوري فقهها ما لغوري قانون قراني مجبوري كوجي فين غيرك يعني خوارنا اولاد اخوه وخانم اخوه بینه از ویاد به ادبیم که قریه را هری مزن مالباتک خوشبخت بنر تو بف پروفسور جی تو بف بجیک جی تو بف مهندس جی تو بف نالبور جی تو بف گاوان جی تو بف شوان جی دما کو تو دنا مالبات ده تو مالباتک خودی قریه تا آوا نکربه یعنی بچه هوی قریه مالباتک کو آرام خوشبخت مسعود تا آوا نکرب به هفرون وانا قش در چوپی قش در سرسرگو از ویاد دایمات بی ادبیم بری هر تشتی دبی کو مره خودی مالباتک یعنی به حضور به دما کو تجمالی به حضور در نکوه تو تکف پولیجی تی به حضور تکوی تو دورمیش ساری تی به حضور تو هر عربی باجو تی به حضور باجو یعنی تمل درور ایجا چما ور زحمت خوش کامم ev kültüra modern insana pir em bivêjin mecburî hinek tiştê ku ne mecbure ku ihtiyaciya wî jê tune berê ji bo zewacê çar tişt pêwîst bû yani çar tişt balîfek bû nivînek bû ecana ji xwendekarar dibêm yani lewra ez perwerdê hew ne ku ez herim dersa xwe bivêjim derkevim perwerde çawa ku seydayê min got کو پیغمبر علیه السلام میناک بو جبو جواکه لقد كان لكم في رسول اسوه حسنه میناک هری خوش پیغمبره ام جی وی د شوپینن ام شوپینری وینن پیروی وینن ام بوی ایمانتینن به خدای خو ایمانانی دبه کو ام وکوی بجین
پیغمبر علیه السلام یعنی دما کو مرد نهره زواجا دبی هری راحت نکاح هری راحت ام ببرکت ایجا اف کلتورا مدرن یا از دنیرم يعني فقيرو ولا هي دبنت ينادى هي جبو خوب جينا دبم قالي جوانا جبروي اش جوانا رجعنا افان نصيحه انا جدك مش جوانا جي كشكي مرجي شو الهيات انا جسدي حفتي تقول استاتستيكا كشكي مال الهياتنا يعني جسدي حفتي حتى بنج للجمه يعني فاقولتا مع ديجلي سدي حفتي بنج جنن تركي سيوري 25 اري اجا محتملا التركي جي وراي بله اش كشكي مرد بين خوش كيم كشكي من بزوجن والله هدبين بزوجن وبرحتي بزوجن قيم مجبورنا ام قش تول دعوتها نيرت تكتب تول خواستني نيرت تكتب تول نشان نيرت تكتب ياو يك امكاني وهي يك امكاني نورمال يك هيç امكان توني اللي هفدود نرن هل هفدود نيرن و كجبو خناجي ومباور بك او تشتكو خاصي مري تهيبت جبو مري دبيكو تيبتش بو مرب مينه او لذاتات شقا خوش مره فهم بك كنا مجبور هر کس ببینه كنا مجبور مره خود تشهیر بك و مره بالشهرت بالسوسرمت و هر کس مره ببینه او لذت مره بستینه و باور بکن هیچ مره احتیاج نابینه در قافه دبي شو عن فلان قافه در لوقته دبي الفلان لوقتيمه انجليز كامه دبي پنج کevri elması. Eve keçka tu parvedi ki birasti jî ew jiyan ne jiyana rast. Beler. Bine. Medya civaki ne rast. Na ne rastı. Çünkü medyayı da var xoş nişan dedi ew hevjine xo. Herkes pır xoşike, herkes pır devlemende. Bedev tülenler var yani bi fokus bi filtre fotoğraf tekşandın. Ew tişteki derewine. Evet derewin tiya جياني بوي راستيا جياني دروينك يعني جيانك دروينه بله وبوي راستيا خورت قزمه احتياج شاره بوي 4000 از دبم كي نه مجبور منسحب قولتق تاخمي بكرن امكان هبه ولا اجانا دبجم از دايما تشكر جخسا خوش خان ما خرد ادبم جريان ام جريان اذا افكت يعني نجيمه افقرد نجيمه بو بخ ام شو لك كي داري كي ارزان بو خدي جوان رازي به وما بحب كي بدلي ما بجي ما ويا كري بياز اشياء جي جار عين موري قريان شما صالي من هري خوش از بدين وتخصيص درواز بكم بله خبرات شما جوانيا ما از 20 سالي من 22 سالي ما ازو هفجينا خود جبو مساله ابوري امي هرو نقاش بكن امي هرو هفخن بريز بينفر من الاستاتستيكا نيري 2024 الجوري استاتستيكا توي كي نيزي يعني از نيز دبجم نيزي 6000 مرف زوجينه چند هزار انسان هفدو جدا بونه وقتيانه هفدو بردانه نيزي 200000 يعني سه حبا يك ساله دزوجي سه حبا يك هفدو بردده يعني أمل سرفيا بسك من ماموستا باوردكم يعني ايدي ام دبيجين هيام جوهريه قالك كاس ايدي دماكو دزوجه براسي ناخوازه يعني نزانه كتشد خوازه يجبو تشد الزوجه ام سرفيا جي بسكن لهي نقطه ما هي ام استانا كادون جودار بكن جي امن الله وباشا ما بالصحبه تاخذ دوام كرمكن
چندیش کستیو دل بوار لهبینا تال جسار چندیش کستیو دل بوار چاپسکاری شیگولو شدارا مکارو روشکی دل بگارا چاپسکاری شیگولو شدارا مکارو روشکی دل بگارا خریبه بگارانه وکیبانه وکیبانه خریبه بگارانه وکیبانه 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 هل بیرامن اسرن چاویتا گاوات چوی تگوب خطرتا هل بیرامن اسرن چاویتا گاوات چوی تگوب خطرتا از به هویما دوم بیراتا بندواره روژه حتناتا از به هویما دوم بیراتا بندواره روژه حتناتا خریبه وگرانه وکیباره وکیباره وگرانه وکیباره 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 ساعت خوش مالا بابا ساعت خوش بله ام دوام بکن ماموس ایجاد خوازم بره خوب بدمته ماموس رفات شی باس کر یعنی ایدی دماکو جوان دزوجن پرانی جیگو جن باره میران پرگران دکن یعنی وی عالی ده از روسا بپرسم چتت که به سته دیو باوان لورا دیو باب زواجه ده گلک تاثیری زارکی خود کن یعنی او جانا هنکس باروان گراند که جانا نخوازن جانا به هر آوایی تاثیر دکن یعنی ون ویالی ده چه دفعه ماموسات بجاز خوندکاری خورد بیجم بزوجم پرانی جاز جنان رد بیجم خوندکاری مجی تفقیزم بله امش بواره تکل درد من راستی موجه تکلی آوان گلکی زیده یا بله زیده بله یعنی ده تلفنم ده زیده نزدیک 11,000 رقم هست ماشاءالله 11 خوندکاری ویا نه سپرانی مالا بابا 11,000 راستی اف وک چند کمال باتی وقتی گو مرف بینا خو بین بیرا خو کلو ام منصوبه چه دینینا املکو شوپا کجا رسولی دمشن پیغمبری مکیه دینه ما چه مسئولیتی چه برپرسیاری جمع هوید که دبینه یعنی چه خستوی مده مره وانا زنه به اف پرسگیرک اغلب وانا که جهولی رادبن گره که مره زنه به راستی گو رسول خدا کلیکادی که رفعت اشارت کرد رسول خدا دبی زواجه هری باش یا گو به حسانتی در باس به وجی کرم کرد وجی باس کرد مرف
معناه حسانتي ناوغو مرفت احتياجي خو بكنيني معناه حسانتي ناوغو يا اشتا اف جنكا غوزي بير بزوجم تقضي والجم تنيا تش احتياجي كي نلازمه نمعناوي اف احتياجاتي نزروري نا جرينك نا مهم اختي ما احتياجاتي نزروري خصنا ضروري وش اخي بار جراند بي بار جراند بي هر کس چاوله فکرنا فلان کس دعوتا خو مالا شادی خانه شادی خانه düğün salonu şekerin em çma çenakin لمردين تفدر ونشتي بون چند هفات خورتا کی وار دلار ما مستیاوی جه پرسی گلایم چما تنازوجه اختی گوت بزوجه تی چپ خوازه گولا ما مستا از خوازم یک گو نگل کی چعبرچی دنیای به و نگل کی چعبرچی مال به و متوازی به ولو نفس بچوک به و الآرامية بقري الحزورة بقري المالباتية كي بقري مالباتها كقوام بفرة تشيكن الوي بقري أزيك قولاي تماي آزب وكس قيمة خب فيش كريب تنايني يقول نصيبي مشيبو كنا بواز نازوج نصيبي مشيبو زوجي خوي تعالى بفرة بيرو كاربو مسعود بك إن شاء الله راستي جارنا مرف لیسته تینا آماده کردنش طرف مالا قیزه و مرف الوال استاد نره جبن وی لیسته زاوا اوه گو خو آماده کردیه و چو اثر جلاوانا که نممکنه گوش بندر کوی پشتاویت ببینی بشکل یعنی و خودیندار که و خو پریشان که و حتى او امري واي جوان او جوانتيا وتفدا و دينار درباس بي الدين رحمتي بافم سيدات تقول معنا دين ونزان شي تقول يعني دينه تقول معنا دين يعني دينه دوين نقطتها مرف تشتكي معقول تشتكي يقول مرف بين شيء راستي لسر ما جرك وظيفة أنا جرك أم پروردهی که زیده بدنا خورتی خوا دمالا خدا اموانا که خوشک لایم قزامه یک انسان یک جوامیر وقتی بو نصیب ان شاء الله که ماسی پرد درد دینه تمام کرد مثلا جان از هنه کردم از بی اما روزا پیشی مرا زوجی نلازمه اف ماکینه گفراغت شو اون دکسن يعني دروا مهي پیشی ده پنج روزات جناب سيد اشخاص پنج روزا و ماكينات جناب نحوجه يعني اونا نفرزه وقتی گوگر کی امکاناته و نزیده بن ها مثلا ما بيجن جمدوك يا ما بيجن جبو براده بوزدولابي اونا دوی و زمانه ده برنه گرکی برند اما شرطه گرک هبی تشتكي قمرف خارن خسر بكلني جرك هبي فيجينا جارز تشتين حوجه يعني مش بمالك تشتين حوجه ديارك تشتين حوجه هنا فقط جارنا دخلنا وك مسألة اعتبار شخورا قيزك يا فلان كسانا كي جايزة دركت تشتكي بسيط بفلان فينا أختي قمرف بخي دردك مثلا شخورا أو درد بدرمانه سيداي دلال تبقالقال سيكتورك مازند في وارد شويه يعني يرو قالين بكرديجه شد يعني دبن قالين بوكانيه جلي بوكاني انفي امنا ببرا يرو جلي بوكا تنبه ما هنك جلي بوكا هنا ج 5 6 هفته 1000 ليره دس بيدك جبو 2 ساعه اري والله جبو 2 ساعه يعني جبو جا اف سيكتوراجي يعني بوجدانه يعني كرياويجي بربواي سيدا تفيس كريبك كرياويجي بسيريجي وكريجي بسي هزاري يعني دوين نقطه دمر يعني اف سيكتور ايدي حقا قالك بوهابويه بجا چاره سريا وينا كي گرك مرف جمال دزاروكي خو پرورده بكيد في نقطه ده بيك
یا دی پشکی به انصاف بید دو یا سه مرف شیرت رسول خدا صلوات و سلام خدا سر بیش بیر نکس سه یا دیجی مرف نه چاولف کرن بی از چاوما یعنی او چاولف کرن جی که اشارتا گو کسایتا ضعیفه کسایتا ضعیفی اشارتا چاولف کرنه یا فلان کس چه بو چما امنا گو بنا ایما ام اف خلاص ایما ام افن یا مقراره خو بریاری خو هدايا اما تشتكي متوازي بمصرفك زياده ها معناه ان نافقو مرف قدر نادي قزا خويان لا يخو معناه ان نافا معناه ان كي هركس كي لينجي خو الجورا لحفا خو دريش بكي بله لينجي خو وقت مرف الجورا لحفا خو دريش كر وش اخي لينجي مجدر فنامنه سرماجي نادمه ام پریشان جنابن ام نخوشي ناكبن بله دوی نقطه دا گرکه بر پرسیار ما وزیر ما سرکومار ما آن ایگود جواک دا آن دولت دا خودی زمان و خودی بریار و خودی قرار گرکه وان برنامه این گود تلویزیون دا تین وشاندن او رز فیلمی گود تین وشاندن يعني اف سوشيال ميديا قوتين وشاندن كرك تفد بين شعبار بين درباس كرن كرك اونان بين تأديب كرن بين پرورده كرن بين يعني كرك وانا كي بخن رزق كده وچه نابي برنامه نوا روجي سيدا بلازم برنامه جبو بيركا جبو بيركا يعني جانا تشتبهجن افتش هنا دناو جواكه دماغ ام نشان دن چدبه لغوري نري نامن اري افتش خود ناو جواكه ده هنا لي زاروكين مدنرين جوانن متماشت كن جوار ايدي هيكو بيجن بيجن شكي نورمال تي شكي نورمال تي جوار يعني شويه ام نابيجن اف برنامه كرك راستي اشترف بر پرسیاره و بین خداخی کرن يعني نقو ام يعني دجمنه حاشا تشتي چاندا پیشکتی فلان لام وید بیشن تشتي مینا که نباش گرک دجوات ده نیم بلا کرن باشیه بلا باشی بلا بکرن يعني قدی بلا کرن فلان مالبات پورچخا آرام پورچخا کیف خوشن پورا استشارت کن شورت کن شوالف دکن هفدو یک جوا کتابت خونه ایدیله گهداری دکن خود گودرابونو درونگه که قیمت دن هفدو جن مقابل مرد مقابل جنه ده گله کی زیده قیمت دن هفدو وقتی گو هر دو بزارو که خورد آخفن گله کی اعتبارك خوشن دنوا او جوارد من ميناك كبر دلال وارز فيلمي حالو گو ام شيكن و برنامه حالو گو ام شيكن وبوش ينن وشاخي زاروكي ما وجوا استفاده بكن يا نقطه دي اف بهربونا بنكاح بزواج دوی نقطه ده مرف فیلمان در رزه فیلمان گلکی يعني مرف گرکی دوی نقطه ده گرکی ام پروردهی که زیدل سر بسکرن يعني اجعالیه حرامیه و مرف بده برچاوا يعني حرام بونا و نایش اجعالیه دی وجی که راستی نخوشی که گلکی جواکیه مقدوره بیشی تف جنن يعني 4 ساله 5 ساله فبر منن يا مقدور او وينر اورته دل خو بده بر يكدي يعني مقدور او پریشان او يعني بيني كحمام مستم قطنا تقتكر براستي ام قانون بدن قانون مجي قانون تركي جي جنان جلك دي باريزه كو ام جن حقيقه زاربن لا بحصار اذا في المانكرك يا بي زواج بيت زاروكاتينن عين ماله جانا خو بدومينن يعني هري داوي جن دي سازرار دبين مقدوره او يعني جولوجي قانون تركي جي في علي ده بله قضا بوی هوالتی که يعني اف هوالتی هارو چی نبی يعني اف نه شغل هوالتیه اف شغل دجمناتیه يعني پشترا فقیرا وجنه به خودی و به کس يعني باشا قول جمع وزارتها بكسية تركي تنهنا يعني وزارة ان شاء الله تشنبه ما مصطفى يعني ان شاء الله انسانه بكس تدابن برا وزارة تشنبه يعني برا وزارة تشنبه يعني ام هيفي دكن ام هيفي دكن بر برسياري خو غوفا ريزا فيلما غوفا تشويخه دوی نقطه دا راستي ديانت امجي كي گرك خباتي خوشت كي يعني لسر مالباتي بطيبت يعني فان صار داوي دو خطبه خدا
gelek mijare civaki, mijare insani, mijare kesayeti, mijare go ihtiyaciya civaki pehey tene hole, tene rojeve. Dve noktada ama piroz dikin, em tuxazin go rastî dve noktada behtir. bi cesaret bin û Behtir, kesê fikar nekin. û ştî kesî fikir nekin, gelo kî wê çi bêje? Xweda çi bêje ew bes e. Yani gelo wê kî çi bêje wê de aleyhînê me de kampanya çêbin wê me perîşan çıkın. Yani hêviya me ne lo mamoste? Belê, Ji belê, diyaneta me govê cesareta xwe berdewam bikin. Yani em nabe tiştê bê hikmet bêjin, em nabe tiştê negotî bêjin, em nabe tiştê telewele bêjin. Gotlar rast Em rast dibê tamam gotinê usta. rast Xwedê bêjin. Resulê Xwedê çi gotu be ew? Gotina rast bi galgalek Hoşçacı. rast. Şeklekî rast. Çünkü maluma wextê ku merev hikmet nebêje, tedî wextê ku insanekî kor bê, merev jê bêje koro merheba iştera. Ha? Koro merheba iştera ne tişkî xweş e. Erê kor e, ya mazdarovat kim kor e va. Ne bu şekilde? Birayim merheba iştera, keko merheba iştera. Hoşçaki böyle. Yani bir şekilde xweş. Sadê Şîrazî dibe ya Seyda Galgal dibe. Estağfurullah. Dibe üsluba şaş, dibe düşmene gotina rast. Gotina rast. Aynı Böyle şey. gelek Yani hoş. bêje ev üslubek rast Gerek merev üslubek xweş. Ew ê xutba xweş bû war Seyda. Ew ya ji derheqê malbatê diyanetê sê çar hefte belê. yani rastî gelek xutbê va dawiya gelek xweştên yani hêviya me ji wa got tiştekî hikmet û li ser van mijarê giring li ser van mijarê got ihtiyaciya civakê pê heye mesela li ser faîzê Böyle. tê sekinandin li ser tiştê eraq vexwarinê li ser tiştê haşa zinayê li tiştê ehemiyeta malbatê ev divê noxtê de diyaneta me gelek wezîfe kevê aliyê wa da em hêvî dikin got bi cesaret ayn bê çawa yani nel gora got gelo wê kî çi bêje kî çi bêje ber bêje tiştê got xweda gotiye tiştê got Resulê wî gotiye divê noxtê de gelekî giring e yadî gerek merev li ser sünneta Resulê Xwedê salatu selamê Xwedê li ser bê li ser bisekine çünkü sünneta Resulê Xwedê jiyana Resulê Xwedê em ê bêjin şîrovekirina Qur'ana pîroz e yani mesela em ê bêjin emrê li mêjê de Qur'anê de derbas dibe li mêşkin lê em ê çawa li mêşkin em ji Resulê Xwedê hîn dibin sahabiyê kîram hevalê û hogirê Resulê Xwedê salatu selamê Xwedê ser Resulê Xwedê bê hevalê hogirê wî nake ji Resulê Xwedê çi dîtina hemû not kirina qeyd kirina û hifz kirina û ji me re gotina me li mêjanî ro em ê çend rekata bikin berê çawa dikir çawa em ê çawa fêm bikin ji Resulê Xwedê em fêm dikin Böyle. دوێ نقطەی دا ڕسوولی خودێ ژیاناوی ماڵباتی چاوا بوو دیسە ئەم ژێ فێر ببن بجیرانی خۆرە چاوا بوو ئەم ژێ فێر ببن چاوا بەها و قەدردا ئەنسانە ئەم ژێ فێر دەبن ji بۆ و سنەتا ڕسوولی خودێژی بله. واریدە گەلەکی ڕێ و ڕێچکاشانی مەدێ وارێ ئاواکردنا ماڵباتی دەشی Böyle saat hoş mamostum. بەێ İca duxazım gotum benim ser xabata jinan jî. بەێ Yani jin şu hertim dixebitin em nabêjin jin naxebitin. بەێ Lê xebata basa xebata fermî dikim. بەێ Yani duxazım ji we pirsim mamoste veya jî yani gelek kes dibêjin ê beriya niha jin nedixebitin li malê bûn li ber zarekê xwe bûn yani bi her awayî bi mal re alaqedar dibûn ji bo wisa jî malbat aramtir bûn. Anaka jin ketine nav jiyana xebatê dişixulun û zarokê xwe nermiqatine muqabim wisa dibêjin hin kes ji ber vê yekê jî malbat têk diçe. Yani lê vê heya me dinerim yani xebat jî êdî ji bo jinan jî hewce ye. Yani jin jî êdî dixwazin bişuxulun yani zarokê xwe jî dinerin mala xwe jî dinerin lê dixwazin bişuxulun jî ve ez jî li vir dişuxulum yani aneke karê min e. Hûn vî alî de çi difikirin mamosta yani tiştek ez zanim di Qur'anê de dibêjin dema ku jin bixebite kare bixebite lê gerek malbata xwe mala xwe zarokê xwe têne xe têngasiyê. Tiştek ez zanim wisa ye. Pirsek zehmet ji min pirsî ez ê çawa herim malê xanima me dora 10-12 sala nexebitî em pirjeçînek û çend sal zewjan dî wê derkevortê çend sal dixebitî ئەێ
براستي خباتا جي نوك خباتك ام في دايمي يعني فرميه ام في ماموستيه يعني درس اخذ بيجي خوندا كاري خو على خدار دبوت مالي لجار دجي زحمتيا وي هنا دبي وارد دبيكو يعني جن بخبتن امنا بجن تمامي برانا خبتن لخداي تعالى اسم جمال تجلي ويد جني دهين بيتر افراندي خلقاندي اسم جلال جيد زلام ده جلال جني جيد هي جلال الجمال هردو جني هي جمال معنى خوشكاي معنى نرماي هلا شفقة ومرحمة والهيلا هندري فترة جني جيرم سعيدة لهيلا امبيجن جلاليته شخيرو د تبيج هورمونيك ود بنيا جني و امبيجن مردج هفدو جدانه اوان هورمونانا تبعاتها جنو مير هفدو جدادك يعني فيا خلقيات شخو جنو مير نوكذا نيكن هركي وك دو حب امبي وك فابريقي كي هدو تشرخي فابريقي هفدو تمام دكن يعني يك بيكي نابه اما هردو جي نوكذا اما رب فيا بفي فيا مخالفه فترة كو خدت تعالى انسان لسر خلقاندي يعني فيها كس نكاري انكار بك ايجا دسري برنامج تشوكو ماغو هنك كوميته هنك انفيجن لجنه هنك انفيجن سازي جبوكو اوي دنگاكو اف موازنه دناف جنو ميرد خرابكن بزانبون لسر دخبتن يعني بزانبون فيها بپلان بخیزک بپروژه لسر وی دخابتن و دخوازن رولا جنه بدن میر رولا میر بدن جنه جارنا هر داجی بیکسایت بکه بله ایرو جن کسایت آوی چاوا کو مگو تمام زلام السر عرضی انویژن 3 میلیار و نیف 4 میلیار زلام هی 4 میلیار جی و 3 میلیار و نیف جی جن هی خود تعالی اویا به هفر خلقان دیه جنو مير وكافن يعني د انفيج د نفوس د هجماري د تمام الزلام السر عردي بجفن كانن زاروكا كيبينن كانن زاروكي كي بوالدينا يعني خد تعالى اف وظيفه قالك بيروز السر ملي جني افرانديه خد تعالى او شرف دايوي تمام الزلام كوم بو قالو كان زاروكا كي شير بدن نكاره تمام زلاما كون بفن كانن شفقة ومرحمة جنك د خدا چه بكن و شفقة ومرحمة نشاني اولاد بده نكاره جبر فان اركا اجال هيلا دنيجي نكو زلام بقيمته خديجي بريوي لدرجه شكري چاوكو دما انسانيت بزراعته مشغول بو بسيدوانيه مشغول بو زلام ميرفي اشاده كرن ایروژی د انشاءات تدنیره دواره مهندسیه دواره تکنیکه ده خدای تعالی او قابلیت دایی زلام دبی کو دوان کارانا ده زلام بخبت پیرک نکه وی حالیا اما هنک تشت هنه دبی کو پیرک به يعني ام مسلقه ام پر يعني تصنيف نكن لهنك مسلق هنا هين موافقي فترة جنيه دبي كو جن دوي وارده اگر وي بخبت سد برا بخبته شما توي زحمته حيشتا حتى ششا حفتا دردك في ششا درد جي كيو اسطنبول پنجاج مال دردك جبو بگيج خبتا خو بله راست درج حيشته سبه حتى پنج ایواری پشتیویجی 2 ساعت جارد رد مینه در البانقه دخبته مثال دادم نه نکو از ایک کسی کود بانقه دخبته از وان بچوک دبینم چما اف جناور بقیمت و ور بشفقت و مرحمت شبویه توید کاره کی وره بسترس دخبتینه شخو فقیره دما وگر مالی چه امکان هایی کو شفقت و مرحمت نشانی زاروکی خو بده و چی امکان هایی کو روی کی بکن نشانی میره خو بده چونکی جسبه زود حرکتی حتی ایواری دناو مشغولیت انسانا و ناوی استرس و ناوی زحمتیه ده گلو ممکنه کو دما کو میره کو ببتلان دیج انشاءات هات امویت شانتیه که مهندسه حتی ایواری دناو دمرو بتون و تغلا مایه
ممكن او جناكو دري وجهك كان وك ب تبخيرات حياتام جانم روحيم ممكنه نه ممکنه او شرو پفچون نقاش به گرم واناش بخبت وانا راستیا جواکا می اگر جسه حبا یک ودقته كنت زوج ودقته دفرد دبيكم سلامي وي يعني باخذ تكولين بكن طبي اجا طبي كي دبيكو بجنجي بخبتن اما وقتكو جن اولادي ويتشيبو شخو حتى يفاري وقتكو هلا نو اولاد شيبو بهم باباك ب سه مهي به 5 6 مهي مجلد حتى ايواري شو يعني بابك اخر بتكاخر مجلد دبيكو مجول وقتكو تو مجول لك تو بابك به شفقت به حتى يفاري د حميزه كدنه دبه كي كان الشفقه ومرحمه دايك بدوي ويتفالي كس كان تو كان يعني ايجاتك وري هيكو مرحمه دايك بدوي تفالي بآلتك بجهازك امكانه شيكن نه ممكنه جبروي دبيكو اي د قانون گوتبو یکی جنک کو سه اولاد آنی به برابر و مامور دولتی مشغول تو بگه مامور دولتی نکار سه اولاد آبینه سه گدا آبینه بنره او نکار لیجی بنره مادام وری از وی تکلیفی دکم یک سه جن آنی سه ببورین یک سه اولادی چه بویه تو المال به پرورده گده خوب که مادام ور خطر مزنه تعلقه مزنه اما پره بدن اما پره بدن جدولا ته 5 بده 25 بده 20 بده مثال ده بجم مه بله تو باور بک وجاد الفایده دولتی به والفایده جواکی به لورا از دایما ویاد بجم انارشیستک خودینه ناسک ام ویژن یکی کو سری لدجی ام بيت دولتي يا القانوني يا جواكي راكريه ماليتاوي قلق زيديه كوت اولادك زارو كي توي پرورده بك او انارشيستا وقتي كو جدس تركب دبيكو دولتي جي هلوشينه ديناميتي دخبني دولتي دخبني ام بيجن مالباتي حياتي لخوجي ولتمام اي دورا خوجي دك زندان جبروي برا كيما نبست رسمن يا وجه سبي حتى ورتا شوي اتوي انساني تخبتينه وجبو ام بيجن د كاركي باش بخبت تشل 5000 دستينه جبو 22000 23000 يعني افيا ماليتاوي الدولتي لغور ذهن عمد بمهين زيديه يعني دبلا كنت تبي سحبه تاني وان بمعاش بك خدي معاش الجيكي بخبتينه يعني بتكليفك بو ضال مجلس دبيكو مرة كان السر باخذ إن بالفرح بك والمالي برا بخبته كاري المالي جي هي السر سانترالي ويا هنك اشتهنا يعني دبيكو كان بك بله جديفلاوي برا الزلامه كي مثلا كو بيش انفيجن تي خيش لهنك مالبات دو حب شغلن لهن مالبات كسنا شغله ابدن جي هي يعني الولايات ما قالك بوليتيكا لسر مسألة تكرنا مصطفى جانا هنكز ويا شاش فهمتك يعني هنكز جي مخابن تكليفين وساددن يعني إن شاء الله برفره تربى يعني تشتكي تبيجي جي باشا مع مصطفى يعني لسر وهين خبات تنكرن ليه باور دكم يعني فاكتورك أوكو جبوك النفوس اختيار دبيجي سازين دولت جي للسروي قالكي دسكنن نوصا ما مست يعني سر كمار مش خد بيجي سحب زاروك بينن يعني قالك كاس دبيجي ما اوقاس حسانه يعني نرينا زاروكان لسر كمار جبو تشد بيجي سي زاروكا بينن جبوك نفوسامه ايدي وك اوروبا وك امريكا هر كودتش اختيار دبه يعني النفوس جوان مش بو ولاتمه مش بو دولتامه مش بو ابوريا دولتامه از بيجي مش بو بيشرو جامه هزك جرينجه براسي برو مهمه لسر في مساله جي قال خبات تنكرن ل جبوكو ايدي هركز نازوجه وزارو كانينه هر کدوچه الولايات ما نفوس اختياران زيادة يعني امجد بموك اوروبا ابي چاندا ما خرات که يعني ولايات ما خرات که ولا گره کم بالخوف گرن نفسه کم خوف گرن يعني راستي خباتا چاندا خوش بیر نکن خباتا جنا يعني تشتكي گره دناف ميرو جن دمالي ده موكب بشير وبشاورمندي وبشتكي خوش بيقير وبيقر باتفاق بيتشكرن اما ام فينا فهمنا امناك فيناك جبير نكن الجورا فترة وينا
مثلا جارنا هن جن و خو سر دبینن اختی گزلامی وینا که بکا استکانک چای بدمه و اطرابش خور چکا جزلامی خوره آنینا چایش خوره که ماسید بینی لی دچه دره که اما بیجن قافة كيس الشغل قافه که شغل واقع انسان واقع خورتاره چای دبی یعنی خدمتاش خرکیره جرا تشتكي نورمالتي خدمتاش خوره تشتكي نباشتي فترتها جنة قالك إشي موافقة وهنا يعني تشتكي جو حقا بولا هاد في وارد وقتي جو جن بخبتش قال تشتكي خوشة أو إيش زعفن دوي وارد ملف بتشكرن لدمالي دجي قالك إهمالا وانا نيكرن يعني مثلا زارو كما قيس كامه اما بیجن پروردیا دردوری مهندسه بلنده چوره yüksek mühendisiye. بله لبله işevi resmi فرمی تونه فقط حقوق خدمتك زیادت که مالا خدا بعربا خو اسلامی اونا که اما بیجن بیشش که دکتر چه ایشه خو اونا که و بعربا خو تدید صاروا كاتبه مكتب كسكاب تشوك برا قرآن قرسية دي بر مكتبة يا دي برا تفاكتسية يا دي هالوكر والمال وفلان يعني إشي وينا راستي زيادة حسنتي وسهلاي وددي إسلامي جبوتشي بفرا جيانك الحمد لله خوي تعالى وانا كي آرامية وانا بردوام كي بفرا ورتشتكي خوش احتياجية وي بشغلك درفت توني تشوف الشغل وي مالي زيدي وي سوبر زيدي وي لجن نتناش خو جبو حوجة داري يجدو خازم بزوج عن جي بخبط المام بزويا وي مسلكا خو جبوكو اوقات دخوينن بالصالون ديوان بابيان وان دخندن ودخازن شخوجي راضي بن يعني قالك جنجي يعني قالك مير عالية أبوري ده خباتد نرن لجنك جنجي از خب از بيجم يعني جبو أو باوري جبو يعني أوقات مرف دخلنا سنجي خب ساكن جنك جنجي جبر جبر بيت خازن بخبتن يعني تنجبو أبوري يجي جو باتفاق باتفاق مالي بي ومالي بي لها بكن جنير كارن شوي لها بوني خوش دروازن بله ساعات خوش ما مستر يجا برسام لسر أو كيجي بله زمني نفوسه اختيار بله يعني نفوسه اختيار هر كود چه زاده دبه سازين دولت جي لسر ويجلك دسكنه يعني باوردكم افجي جبركو جلك از ايدي نازوجه يعني رولا خو نانين جين باموستا يعني جنمر دزوجه جي ايدي دبيجن امن ادم ناخذم جانا خو تخم تنغاسيه زاروك نحوجه وسايا مثلا ورجيم مديا جواكي ده فيديو يك متماشى كر براستي جمره پر عجيب هات يعني از وقت جنكي از بيجم جمره عجيب هات يعني خد تعالى عنينا زاروكا دايمه يعني اف حقا تشتكي وقت معجزه بيجين يعني تشتكي جالك عجيبه يعني بله راسته جنك زوجان دي بيجي يعني فيديو يك بار فكريه تخبطت بيجي امش بومن عنينا زاروكا ده حوجيه ايدي از امنا خازن زاروكا بينن از گلکی ترسم دماكو از زاروكك بينم دنياي جيانا من تكه تنگاسيه از ايدي بخوب منم هر تشتي خو لگوري زاروكي عيار بكم اف جمره پر زورته جبر ويك جي امنا خازن زاروكا بينن بله يعني حقا جي دوين نقطه از افنرين افكر رامان افنرين كغير كي طنگا تانگاسیه جبوچه انسانی گو نه دجمنه پیش روزا خوبی وی گالگال نبیشی دجمنه پیش روزا خوبی وی گالگالت بیشی ته پیش روزا تو وی چی بردوام بی و چی پیشتر بیشن فلان کس یک هبو تو گو یعنی بیزارو یعنی انسانی گو گلک جهان خو زفت خوازن خویتانا نخ نصیبه وا لیگو کاربن و نصیبه وا بن گرک زانبن گو پیش رو جوانا که با آنین زاروک آیا گرک زانبن گو وقتی گو او زاروک آنین خوی تعالی و شفقت و رحمت زیده عالی کاریوات که بله زیده و تعالی او صبرت ده و صبرت دیوانا که یعنی هوقای بصبرن دی مرحمت وانا که دیگو انسان جبن و دیگو نه انسان جبن چاوا مریش حیاتا وینا که
اما بیجن لسر دو پرتکایا وقتی گو کوچک کسک هجومی چیچکاوید که هم بری کوچک چی جبوچه او شفقتا و ایناکی جنه ما قیزه ما گره که زانبن گو وقتی گو زاروک آنین برای که زاروک آنینا زاروک نترسن زانبن گو او پیش روژا وایا هاتنا وایا دیتنا وایا ناوی و الدنیای بو شکلی وی بمینی سيدا ونجي بافن بله. ام جي بافن الحمد لله الحمدلله اجا دما كشكا ما عول چيبو بله اجا والا گو چاوايه هستك چاوای هستك شا مگو باویتی. کی باویتی د تشتكي دنياي ما اف لذت نديه چند سالی قیزا و چند سالی قدیر غلاما هاي حفدي ان شاء الله افده ماشاءالله خودش ورا بیل بدش ورازي ب چار كشكي من الحمد لله خودش ورا بیل اجا هر یک جداتيك وان هي هر یک ايري لذت ددم طعمه باش طعمه وان طعمه باش جداي يعني بله. مقولنا لذتا كو اولاد كو خود تعالى ددمره ند عربيت هي نمره خاني بكر نمره بخدي وظيفه خدي مسلك يعني خدي قارير او لذت هو دباويتي دي ودي ديتي هيجوي چيكتره ويدتر شو پیغمبر عليه السلام چند جاره دپرسه حقی دید بیجه اولی دید بیجه و دبید دی او کچکا کو وان وید خست ناو آخه و دناو آخه جبر فرید کر شرم دکرن وید کشتن دوی دورا کو جهالت ده پیغمبر خودی کچک جناو آخه گرد ویدا سر جواتی ویدا سر صحابیه و جنت خز بنه نگیوی بله ایجا و او لذتا دایک بونه لذتا دیتیه ده تشتی تونه یا ناخوه کیجا دایک شوا شوی و راب شیر بده بتکاخو او راب خوا شیرین بحرمینه و بیخو بمینه او لذت بله ايكو نابد دي بله. خدي هنا كان فتري نابه خدي تعالى ان شاء الله الجنه ويابك باراوان انشالله اما ايكو ذا وقت بارك يدبينا جقلك تشتي محرومه بله جقلك تشتي خو محروم دكن يعني لذتا دايك بوني وباف بوني بله دت تشتي تنيه ساعت خوش ماموستا چند مساج هاتنه هری داوی جی مساج ان جی بخن هدیه من پروگرام خود داوی بکن جی کونیای شحو مساج آویتیه ماشاءالله هر هفته متن ناهله مساج من دشینه دبیجه او مجربه گلکی خوشه از گلک سلاوی خوش ورا دشینم ساعتا خوش ام جی گلک سلاوی خوش تر دشین هوا کیدن جمردینه گلستان مساج اکشان دیه دبی از و پیروز دکم جبو کوون او مجار ایرو آنیتن لسر اکران ترت کردیه ام جی گلک سلاوی خوش ورا دشینن مالا و جاوا بله ماموستا حقیقتا ایرو صحبتك خوش بو مجارمه گلکی گرینگه ایشالله ایکومه تماشا کرن آگاهین گرینگ ایرو جمستاندن مالا و آوا مهمت Cüneyt Gökçe akademisyen مرا صحبتا و ترنه بو براستی یعنی دو ساعت دیدن ام کارن ایرو با کاربون باخون یعنی سر مجارمه جی گلک گرینگ بو ایرو هری داوی ماموستا تجمره چه بیجی هری داوی ام سلاف و حرمتی خوش دایی کارا شقیز کارا اوج مالبات آرا اوج دیو بابارا ام بشینن ام جدایی کارا بیشن آنینا زاروکا نترسن براستی جی رزقی و درک گوون هیوی نکر خویت علاوه بشینه هیچ مراخه نکن و ام دیو بابا جرجات کن زاروکی خواه وقتی گو زوجاتن باره هفدو گران نکن باره هفدو گران نکن و امج دیو بابا رجات کن بزاروکی خور زیاده علاقه دار بن گل کی کیف خوشی بدن و بزمانه شیرین و بزمانه خوش و بزمانه آرامی و بزمانه گفتن بکن و انقدر دنوا واره باخن واره مخاطب بن گل کی زانبن گون گل کی قدر دنوا وزانبن قبلي الجمع قدر بلندن في نقطة از تخازم تماشاوان خور بيجم ساعت خوش وسلافو حرمتي خوش هوالان را جمع مستيان را وبطيبتش طلبي خورا از دشينم وج قيزي خورا وج لاوكي خورا جي وج مالي عرجي تبارا دشينن ايكو ما تماشت كنش حمو يعرف سلافي خود شينن تبارا حرمتي خود دشينن سلافي خود دشينن ام جوار دعات كن ودعا جوان تخازن قالك سباس ساعت خوش ما مستن
Rıfat Ablay, akademisyen, peşkeşvan zanîngeha Dicle'ye gelek spas dikim. Mamoste malata ava. Hakikaten sohbeteke hoş bu. Bu agahiyên te jî gelek spas dikim. Te herî dawî ji me re çi bêjî? Ez jî spasa xwişka Ayşegül dikim serî de û temamê xebatkarê TRT Kurdiyê ku îmkan û fursetek warê da me em îro li vê derê em ser dikawan em gelek kêfxweş bûn û mijarek gelek berfire he heqîqeten jî di bernameyekî ku ev mijar ku me re têr û têje me re îzah bikim îmkanata wê tune gelek sedem hene. Ez jî dawiyê de sêda ji xwe gelek tiştê xweş gotina dawiyê ez gotinê sêda gişî ez tekrar nekim ez jî gişa erênî dikim û ez silav û hurmetê xwe ez berê ji dayika xwe re dişînim destê wê radimîsim û ez silav û hurmet ji malbata ji dayika ji xanima xwe ji keçikê xwe û ji xwendekarê xwe bi taybetî û bûyerek nexweş hat serê me li fakulta me keçikek me Rahman Xwedê lê bêj. خدا رحمه خونک Xwedê Teala wê afû Sabrê bike bide. inşallah Amin. Amin û ez inşallah. zanim îro sêçar em gelekî dirê me dêşe بله Xwe Teala alî malbata wê bike mamoste. Eyvallah. Xwe Teala afû û bike. hewne malbat ez zanim hevalê wê jî gelek dilê wan dêşe çunkî bi rastî ji evîro sêçar û xewa me direve yanî çika me degiş bû denga me divê ku em li wan xwedî derkevin berê İnşallah. malbat li wan xwedî derkeve û paşê jî em jî divê ku wek mamoste em li ciwanê xwe gelekî xwedî derkevin yanî ciwan gelek cuda difikirin li gor me divê ku em xwedîtî li wan bikin înşallah Em ser wan bi taybetî bisekin sekin mamoste. û Ciwan cana sena ew jî dibin. xwedê wê efû bikin Tetkevin înşallah cî wê tengasiye. cennet bi serê malbata fakulta îlahiyatê û zanîngeha Diclê sax bi û serê xwendekarê me gişa sax bi. Xwedê sabrê bide we jî mamoste hemû hevalê wê malbata wê. İnşallah. Hakikaten bu yerekê nexweş e lê mixabin cana tê serê mirovan. Xwe Teala sabrê bide Rahman Xwedê lê be înşallah Amin dîsan inşallah. bêjim mala we ava gelek spas dikim. Stranbêj Emrullah Manas gelek spas dikim dest xweş. Ali Ekber Ergün, Alican Koçer, Saim Ertem gelek spas mala we ava. Bînerên ezîz me îro jî programa xwe dawî kir sibê dîsa di heman satî de em ê li vira benda we bin dem baş. وقت مانی بی تو شیا و از من دو چما میره چارش می گونشی از بربو وقت مانی بی تو شیا و از من دو چما میره چارش می گونی رز از بربو کلامو وان تو دیماز و پپو که وانم دردو Astariyye nejan Toknese kenemedi Kıramovon todimaz Perke vanan derdo Astariyye nejan Toknese kenemedi Ezindi torabez Kami vadi derdo Medi hal nemando ke Sari vadi derdo Ezindi torabez Kami vadi derdo Medi hal nemando ke Sari vadi derdo
سولی دانا